manje ejali uAdam lithi ibhayibheli noma liqala phakathi kwempilo seyedeni wasembonisile umuntu nokhonile ukuthi esizwe nguye amen lithi ibhayibheli wasemdela wesifazane ukuthi abe ngumsizi wakhe umsizi bani lesistress every time lo moko ngithola ukuthi ngisikathu Mas ukuthi ukazi uqaphisa amazwane stress kaba bese kuqala umsefu muthini ukuthula bazalwane besingafisi labantwana kube yisebenzisa besifuna abantwana bakhokho bathela isithelo sihle phakathi kokondebe ngakondebele besikhona isebe yithi isebe kaziphuma ngondebele yena lo manje usicelo lapho lesimandla kuphanda imisebe phakathi kokondebe ngoba inkinga sifuna imimoya yabantu abafayo lemu abesifesi bazokuhlala laba basisebe kodwa ungaqinisa uma wakho wena uyazalwa abantu abalungileyo ngawe ukuthula abazalwane ukuthula abazalwane ngiyakwazi mina ngithi mina phela abazalwane ukuthi ngimfundisi haleluya ngithi amkanje haleluya abazalwane akuyinkani haleluya ukuthi uNkulunkulu ayenzile kodwa ndikhoza athi uNkulunkulu sibona sibusisi haleluya sihle sisonke singafundisa abantwana ubufebe abantwana ukuthi bafundiswa yini nabazali babo ukuvula ukuxoxezile lapha kuthemba la thuwa ukuthula abazalwane nekho usesokuphumule futhi nangu sekhona ukuthi umlimi obona yanqoqo ba hawu uyazikhundla ezingaka umuntu ithi ibhebhi ngoba ngothu uhlala ungasela ndoda noma ungasela mfazi nga umuntu oyena lidoti ngoba indodi idala ukuthile lo muntu oyedwa wazothola abantu benyama yinye wena ukuthi umuntu lomhawu ngoba indlozi leliyana elikathitha we're going to do the look of playing in ukuthula bazalwane kathi nje ngoba balo wena niwasazi ukuthi ungibaba bawufuneka ukuthi iqotho bazalwane ngoba Adam ngiyamfuna nje eqale wenza sabalula thina madoda lo muntu tasayenze kahle vele Wikuwenza namafazi ahlala yikho nemithi yokudlisa tudade wenu Eva. Ukuthula bazalwane. Ukuthi bazalwane. Kusikelwa belula lo. Kanti ungathi uphiwa mamanje stress. Uthi usafuna ukumkhulumisa. Mamanda ngumntwana. Wona oba indoda ndoda. Ikhulisa mamanda mase kufunda ukuthi uthula ngosikazi. Sorry nkosikazi yami. Sorry mamanda. Thande sisi. Awukhetha phatha amaphazi ngasephosa. Namathanda akwazi impala. Hallelujah. 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 Umtshele njalo zonke mamanda uzabona nabethi hallo makeza. Hallo makeza sithathe. Hallelujah bazalwane. Uzabona sokukhohlakile lokho. Kathi lingafunyana lithema kanjani futhi. Naza abantu bamani. Angabe hlale kubi. Athi mase khuluma uzothanda khuluma njani ababa. Hayi, papa, angathi sifuna ingane. Sifuna into lengceba kuwe. Nothi sifuna ukuthi. Hayi, usifuna ukuthi ngapha equlu. Sezizona bazalwane. Abantu impilo zabo zimfitshane ithi siyabulalana khona la. Hallelujah. Yabona mama yakhuluma ukuseni. Uyikhona ukuhlala khona. Manje nje uyakhuluma. Mhlawumbe wazothola uEva ngowakhe. Wenjalo lezo. Kudika nezokuhlanganiseka. Hallelujah. Uzabona unamuntu usiphatha umuntuokrasi. Guguza.
uphumule umfazi phela uzasinte kodwa ungamphatha kuhle ukugayela into empilo noma yinini ukubuthi awu ulibhushu somnamo mamela siza kuphakamisa mamandla haleluya uyazi uyamthanda baze bakubuza phela nabe bebhode bedinga umuntu yenkazaneni yami haleluya haleluya konsulama zonke yumuthi sekwempo uthando lomuthi uthando lungaphakathi lokuqala umbona usakhumbuthe ukuthi yathi ngitshela mntanami yikukhumbuthile ithwesi yokuqala yolanga I love you kuhamba nje nokuqaleni uthi msi ungakhohlwa leli gama mntanami uzamkhohlwa uSipho ngiyakutshela mina emkhumbula mfana ukuthi usakhumbula ukhumbula ngiyenza uthando lwethu lungagugi useyazi inkumethu mamanje uqalisa wena yes awufuze mina haleluya ungavela uyikhohlwa uzamkhohlwa mamandla usifuthi ubona ukhulu lefazo leqiniso ngaphandle udlula mamandla kakho awukwashoyo uyimama olethi isikhumba ngapha esikankuni ngapha esikansimba umama ngumama bonke batshaya ukuphetha batshaya amakheba bufakele bafunde ngapha umama wonke uthula bazalwane sikhutla abantwana bazalwane abale lesimo sokuthi bona uthando lukho emuzithini uthando lusenhliziyweni yomuntu uthando lusekuthini uzekezelela njani yena wayeqinisa ukuthi umama uyamfuna umbona engumuntu obukisa kube yini uneqinisa umuntu wedinga ukuthi nguye yini ukuthi ayakhela umuzi kube sekuphelele na ezindaba hayi komprofit hayi sigogolelo nyanga ukuthula bazalwane futhi gidime mntanami mbona seyisikhathi ugidime nje bazazibaleleni haleluya bazalwane ukuthi abantu abethu laba bebenze lokhu thina sikho